Umngane wakho uyamemeza egedini. Ungalamemeza manje? Nayi. Yamemeza ngakubulele. Everyday. Ngikuphathela ama-chips la. Kumbe yahlamba imba siqale silokhu camba la. Hayi ama-chips. Ngiphathela ama-chips la. Mina ukuthi sometimes la uyakucabangela unkosikazi wakho. Ukuthi sometimes lento abancane njole ngingekho ukuthi ngithi ngifike emsebenzini la usuqalisha ukupheka. Ngiyabe ngafeel comfortable. Ngiyafisa ukuthi la mesihle sinjani. Ikhona ngiyadilesha yazi. Nginga-expect lokho yasengingadla. Sinjani? Okwenzakala nasengingadla sokuphonga ungijuma nje yasingalindelanga. Usungenile. Bengacabangelanga lelanga lakho na vele longayisila. Bengicela emsebenzini mina ngithumbile. Wona umuntu emsebenzini wethi siyasebenza ngahle ngacela ukuthi la muntu ngibe lesikhathi yonke ama overtime. Esho nama overtime akangaphethe uphathi sizathini sana ngoba nangu. Ufazana kwabanjalo nje. Okay. Hayi. Abantu azoba lamalanga khona. Angindawo. Alright.